Inshuti bakunzi ba Rwanone TV nongeye kubasuhuza ni mugira amahoro ni Yves rero nk'ibisanzwe uyu munsi ni umunsi udasanzwe ngiraga nkuko muri kubibona uyu munsi inyuma yanjye muri kuhabona abantu benshi murahabona idarapo ry'u Rwanda nk'ibisanzwe rero ni umunsi udasanzwe ku gihugu cyacu nk'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni umunsi wo kwibohora umunsi rero abanyarwanda dufite amateka akomeye cyane umunsi twongeye kugiriraho ubuzima umunsi twongeye nanone kugira identité nshyashya umunsi u Rwanda rwongeye kwirekana nk'igihugu mu buryo navuga ko ari uburyo budasanzwe ariko bwuzuye ubwitange bw'inkotanyi bwuzuye ugushiramanga kw'inkotanyi twongera nanone kubona ubuzima iyi tariki rero ni tariki ikomeye abanyarwanda aho bari hose haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na ambasade zose mu bihugu bitandukanye aho dufite ambasade z'u Rwanda by'umwihariko muri Sweden uyu munsi mu gace aho bita muri Tebi ni murwa mukuru wa Stockholm niho rero abanyarwanda bahuriye mu kwizihiza uyu munsi udasanzwe tukaba rero muri kano kanya tugiye kubagezaho uyu munsi turaza kubabwira ni bande bawitabiriye muraza kwa mubikurikirana byose ku murongo harimo ambasaderi batandukanye ndetse n'abayobozi batumwe bakomeye bava muri guverinoma ya Sweden harimo uhagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Sweden rero reka tuze gukurikira uyu munsi wo kwibohora watuzaniye ubumwe kandi ubumwe butera buzana amajambere igihugu cyacu turimo turakibona uko kigenda gikura no kubera amajambere arimo no kubera uburiya ubumwe twahawe kubera ko twagize ukwibohora uko tukomeza kubona igihugu kitera imbere harimo n'umutekano uyu mutekano dufite n'imbaraga n'amaraso y'abamwe mu bavandimwe bacu bitangiriye igihugu nicyo gituma sinshobora kurangiza ibyo ndimo ndavuga tutafashe umwanya wo kwibuka abaviriye amaraso iki gihugu cy'u Rwanda hari abana benshi bakiviriye amaraso uyu munsi turabibuka bamwe twavukiye mu mahanga n'abandi bavukiye mu Rwanda ariko hari ikintu bari babuze hari ikintu twari tubuze identité uyu munsi dufite identité twitwa abanyarwanda niba twitwa abanyarwanda ni kubera ko uyu munsi twabonye iyo identité kandi identité ni uburenganzira bw'umuntu wese ikiremwa muntu cyose gifite right yo kugira identité abanyarwanda ubu dushobora kunyura ahantu hose ukuva uri proud to be Rwandese kiriya kintu kiduhesha ishema kuba umunyarwanda kandi ntabwo tuzongera kwicara ahantu umuntu akakubwira ngo wowe genda subira iwanyu wagiye iwanyu ntabwo bagushaka ariko uyu munsi dufite igihugu twagize kwibohora dufite identité sibyo reka none uko tukomeza kunezerwa kwishima dukomeze kwiziza uyu munsi ariko uko tukomeza kwiziza uyu munsi tumenye ikintu kimwe ikintu tugomba kumenya uko tunezerwa uko tubona igihugu cyacu kikomeza kitera imbere ariko hari ikintu tugomba kugendana nacyo kigume mu mitima yacu icyo kintu niki icyo kintu ni kugira ngo tumenye ko urugendo ruracyakomeje Mama muraho neza? Muraho namwe. Yego nitwa Yves
nkaba rero nkora kuri Rwanone TV. Uraho Yves. Muraho neza. Nitwa Rosemary Mukankusi. Yego Rosemary Mukankusi, murakoze cyane kutwibwira. Yego. Nahoze ndeba ahangaha uko iminsi yagiye, uko umunsi wacu wagiye rushaho kuryoha, mbona nawe waryohewe. Ndavuga ni uko biri kose umubyeyi naza kumwegera kugira ngo adusangize kumva mutima z'umunezero afite kuri uyu munsi. Uyu munsi kuri jewe no munsi w'agaciro cyane. Kubera yuko jewe navukiye mu mahanga, nkurira mu mahanga, mbona igihugu mfite imyaka 30 nitwa Alice Gatonga, nkaba ntuye inaha, maze imyaka hafi 36, ariko kugira iwanyu ni ikintu gikuru cyane. Turashima cyane inkotanyi, turashima cyane abafashije inkotanyi, ariko ubu no munsi nk'uyu iyo tuwubonye aba ari umunsi w'amateka. Kuri jewe uyu munsi kabisa ni umunsi w'agaciro cyane. Ikimbabaza nuko sogokuru wagerageje kutwigisha agaciro k'umunyarwanda no integrity n'intuza no ijambo rirabuze, ariko ngira ngo murumva icyo nshaka kuvuga ko ababyeyi b'abanyarwanda aho bari bahari bose, aho bahungiye hose, bahataga abana babo gukomeza kugira imico ya kinyarwanda, kugira ubuntu, mbese kugira ibintu byiza byose biranga umunyarwanda aho ari hose. Yes. So uyu munsi kuri jewe ni umunsi w'agaciro cyane, kandi nkabashimira inkotanyi, nkasengera n'abazize urugamba, for their soul to rest in peace. Mbese ababyeyi banjye bahunze muri 59 bahungira muri Uganda, nakuriye muri Uganda. Navukiye i Bugande. Igihugu kibohorwa uri i Bugande n'ubundi? Oya, icyo gihe nari mukuru, ntuye muri Togo, mfite urugo n'abana, niho byansanze, ariko ntabwo byatubujije guparticipa. Ariko ni igihugu twabayemo, baratwakiriye, ariko bahoraga batubwira ngo nizisubire iwacu tutahagira. Umutima wawe wari umeze gute ukimara kumva yuko u Rwanda rwabohojwe? Wumvise umeze gute nk'umuntu wari umaze igihe kirekire ushaka igihugu cyawe, igihe wari umaze kinini uri ishyanga ukagera ubyarira ishyanga, wumvise umeze ute? Numvise nishimye cyane. Nakoraga kuri ambasade y'Abanyamerika icyo gihe muri Rome. Hanyuma tumaze kumenya ko intsinzi yabaye, ndatangira ndasakuza mu biro. Umushefu wanjye araza aravuga ati ariko se Rosemary ko atajyaga avuga byagenze gute? Noneho ndamutekerereza. So uwo munsi kuri jewe ni umunsi w'agaciro cyane. Kumva ngo ugize igihugu, kumva ngo ntabwo ubeshya, kumva ni ishema. Nubwo abacu bose babiguyemo, nubwo abantu bacu baratubohoye kugira ngo tubeho, ntabwo u Rwanda ari rutoya kugira ngo twe kuzarubanamo, ngo burya ntihafunda inzu, hafunda imitima.
ni iki kintu wabwira abantu bakiri bato kuri uyu munsi wababwira bazirikana mu mitima yabo? Ni ugukomeza gukunda igihugu n'umuco, kubera abatumye tugira igihugu bari abana ariko baritanga kubera gukunda igihugu. So icyo nabwira urubyiruko ni ugukunda igihugu. Nyuma yo kubohora u Rwanda, yuko u Rwanda rubohojwe imyaka 31 iratambutse, wowe iyi myaka uyibona gute nk'umubyeyi? Ese imbere watubwira iki? Yo nagiye mu Rwanda, ivyo nabonye ntacyo nabivugaho. U Rwanda ruteye imbere, harimo gukundana, waba umuhutu, waba umututsi, waba umutwa. Hariho ikintu cyanejeje kumva ngo President wacu Kagame ntashaka kumva umuhutu, umutwa, twese turi abanyarwanda. Njyanyeyo n'umwana wanjye umukobwa yavukiye ino, arambaza ati kuki badashaka n'ibintu ntituzahora turwana. Kumva ngo badukoreye nabi natwe tubakorere nabi, kwihorera cyangwa kugira inzigo mu mitima. Iyo ubabariye umuntu nawe uba wibabariye mu mutima wawe, kandi iyo wikunze ugomba no gukunda abandi. Ijambo rimwe ku Nkotanyi. Ndabakunda. Iyo mbonye umukuru w'igihugu cyacu urumeza. Yes, ndamukunda cyane perezida wacu. Urakoze cyane Rosemary. Ndagushimiye cyane. Natwe kandi turabakunda, turabizeza yuko kandi rwose turi batoya ariko batari gito. Uko dukura ni nako natwe dukura mu mateka. Amateka yacu nayo ntago adindira, dukurana nayo, tugendana nayo, n'abacu bazayonka muri twebwe kandi no mu maraso aracyarimo. So rero twavuga ngo nk'abakuru mwarakoze gutanga umusanzu, mwarakoze gutuma tubohozwa, mwarakoze gutuma tubona igihugu. Byarashoboka ko tutari kubona igihugu ariko twarakibonye kubw'umusanzu wa buri umwe wese. Imana igikomeza kubamurisha kandi bazigame, ibahaze uburame. Murakoze. Murakoze namwe kunyakira kumpa iyi interview, kandi Imana ikomeze kubajya imbere, ntimutange agaciro. Ntibishoboka nago tuzateshwa ku mugambi. Gutezuka cyangwa guta agaciro. Yes, exactly. Nago tuzatezuka. Murakoze cyane. Yewe rwose iryo shema ngeze aho njyana n'umukobwa wanjye mu kiruhuko Dar es Salaam. Tugeze ku airport baratubaza ngo muri abanyarwanda, ariko twari dufite passport z'abaswede. Noneho nteye turi abanyarwanda. Muri abahutu, muri abatutsi. Umukobwa wanjye avayo cyane. No, we are Rwandese. Ari muhe mwaka? Nk'imyaka 2 ishize. Nejo bundi. Nejo bundi yari afite imyaka nka 25. Icyo navuga mbere na mbere nka Rwanone TV cyo twagushimira. Rwanone TV ni televiziyo yo kugira ngo tuvuge u Rwanda rwa none kandi turubyire abakibyiruka none yuko u Rwanda dukurana narwo, uko tugenda dukura ni nako dukorana n'u Rwanda mu mitekerereze, tukaguka muri byose. Rero nagushimira yuko wagize uruhare rwo gutoza abana bawe batavukiye mu gihugu cy'u Rwanda bakavukira imahanga gutya, amateka bakayumva gutyo, kandi uyu munsi bakaba babasha kuyasobanurira abandi bantu. Warakoze mubyeyi. Rwose ni ishema. Nanjye mpora mbabwira nti nubwo muri abaswidi mwavukiye hano, mwigiye hano, mufite akazi keza bose, ariko aha si iwanyu. Igihe kizagera bajye bakubaza ngo ukomoka he, uva hehe. Yego. Urakoze cyane. Reka tugushimire kuri Rwanone TV. Kandi twavuga ngo ukomere ku muheto. Ukomere natwe kandi turi kumwe, natwe tuzakomeza kugeza ijwi ryacu kure. Ubutaha nitubakenera tuzababone kandi. Rwose turwubake hamwe. Urakoze. Fatire hamwe. Urakoze cyane, ugira amahoro.
Magnus Lennartsson. I am the acting deputy director of the Africa department in the Swedish Ministry for Foreign Affairs and ambassador designate of Sweden to Ethiopia. And I'm very happy to be here today to celebrate Rwanda National Day, Liberation Day. It's been a great pleasure and such friendly atmosphere. Your people, your guests, it's like coming to a family. And I have to say, we have had such excellent cooperation with the Rwandan embassy here in Stockholm. And I think our relations stand on a firm ground. We face some challenges, of course, and it is my hope that we work together to find peace and prosperity together. And so it's a very important day. We know about the troubled past of Rwanda, but we are also very impressed by the way you have recovered a lot from this past traumas and your vision to move ahead for the future. Okay, ngiye nitwa Hakizimana Dieudonné d'Amour, nkaba ndi Vice President w'umuryango nyarwanda diaspora hano muri Sweden. Hano muri Sweden, urakoze cyane. Ni byiza kuganira n'umuntu w'umuyobozi. Uyu munsi turahangaha ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi wo kwibohora. Kuri wowe ni umunsi uvuga gute cyangwa ufata gute? Uyu munsi ni umunsi navuga ni umunsi w'ingenzi mu buzima bw'umunyarwanda, aho twibuka kwibohora, aho twibuka abavandimwe bacu bitanze bakabohora igihugu cyacu, bagatuma tugira identity yaho tugeze ubu ngubu. So urumva rero kuri twebwe ni umunsi tugomba kwibukaho abacu batanze amaraso yabo kugira ngo tugere aho tugeze aha ngaha. Nitwa Mama Koko, abantu banzi mu izina rya Mama Koko, ariko amazina nitwa Rubagumya Clotilde. Nkaba ari ngewe uhagarariye diaspora ya Sweden. Urakoze cyane Mama Koko, ni umugisha kugira umuntu nkawe rero. Kuba turi kuri Rwanone TV n'umuyobozi wa diaspora hari icyo bivuze kinini cyane. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe wo kwibohora. Kuri wowe ni munsi ki? Kuri ngewe uyu munsi ni umunsi utagomba kwibagirana, kubera ko ni umunsi twagize kwibohora. Ni umunsi nshobora kuvuga ko ngewe nk'umunyarwanda n'abanyarwanda twese twagize identité. Kuvuga ko umuntu yagize identité ni kuvuga ni ikintu twari tudagifite, kandi ubundi ikiremwa muntu cyose gifite right yo kugira identité. Kandi tugaruka umunyarwanda agomba kumva afite ishema ry'uwariwe. Nkawe nk'umwe mu bayobozi ba diaspora, ubona byoroshye muri diaspora kuba nk'abantu bavukiye n'ahangaha wenda batazi u Rwanda cyangwa se batabaye muri ariya mateka, ubona byoroshye kuba bakumva ireme ry'aya mateka uriho usobanura muri kano kanya? Ni ibintu uvuga uburyo umuntu atabaye mu kintu ntabwo amenya agaciro kacyo, ariko nk'uyu munsi ibikorwa tuba twakoze, event tuba twakoze, tugasura amateka yacu, bituma nabo bagenda bamenya. So buhoro buhoro nibaza ko bazagenda bagira information zihagije kuri iki gikorwa. Ariko noneho ni umunsi twishima kubera abana b'u Rwanda batanze ubuzima bwabo, bamena amaraso kugira ngo igihugu kibohoke. Ivuze abana b'u Rwanda, ni byiza kugira ngo abantu babamenye. Abo bana b'u Rwanda ushatse kuvuga ni bande? Ni inkotanyi. Inkotanyi bari batoya, batari gitoya kuri icyo gihe. Wabwira iki nk'umuntu uyoboye diaspora nanone uze gukomoza ku rubyiruko rwa none, ubabwire ugereranyije uko inkotanyi zanganaga icyo gihe n'icyo bakoze, hanyuma ubwo budashyikirwa, ubwo butwari bwabo, niki nawe wumva wabiba mu rubyiruko cyangwa se wabasaba ko cyabaranga? Ikintu nasaba urubyiruko ni ukubanza kubabwira ko abana nk'abo, abana bari bafite imyaka nk'iyo myaka bafite, batanze ubuzima bwabo babora igihugu. Urubyiruko uyu munsi ikintu tubasaba ni ukukunda igihugu, kwitangira igihugu. Aho bari mu mahanga bariga, ariko kwiga tugafata buriya bumenyi tukabutwara iwacu, bakatwara ubumenyi mu Rwanda, bakubaka u Rwanda. Rwa Rwanda bagenzi babo baviriye amaraso, nabo noneho ubumenyi bafite babutware mu Rwanda, bubake igihugu kugira ngo ya maraso y'abagenzi babo yamenetse itamenekera ubusa. Igihugu cyubakwe, kikomeze kigere hejuru, aho kigeze biraduhesha ishema,
gikomeze kiye ushobora. Ndibaza ko wabyiboneye nawe urabona muri komite zacu zose twashyize mu rubyiruko kugira ngo ruzamure urundi rubyiruko. Ubu rwose navuga ko muri Rwanda diaspora community in Sweden urubyiruko ni rwo majority. Turagira ngo urubyiruko rwose ruzamuke kandi rugira urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo. Turi kubaka rero u Rwanda rw'ejo duhereye kuri ubu ngubu. Nabonye abanyamahanga benshi cyane muri uyu munsi. Bishatse kuvuga iki ku Rwanda no ku Banyarwanda? Bigaragaza ububanyi n'amahanga nakwita ngo u Rwanda rufite, aho dutumira abantu batandukanye bakaza nabo bakwiyumva ko bagomba gusangira n'abandi Banyarwanda. Mwabyumviye nk'abantu bagiye bafata amajambo uyu munsi kuntu bari bishimiye kuba barageze mu Rwanda, baramenye amateka y'u Rwanda, ni ibintu byo kwishimira cyane. So turafite rero abantu b'inshuti z'u Rwanda bakunda u Rwanda kandi bashaka no gukomeza kurufasha. Sure, yes. My name is Joseph Desire Foto. I'm originally from Cameroon, and I'm a very good friend of Rwanda and Rwanda people. I accepted this invitation because, as I said, I'm a friend of Rwanda, so I was thinking to come and celebrate this Liberation Day with Rwanda. And since I've been there before, and I go there almost every year, so I feel the pain, I feel the difficulties that Rwanda went through and the Rwandese people. So it touches me a lot, so that's why I came to celebrate with Rwandese here in Stockholm. And my message is that we should keep united. We should love each other wherever we come from, whether it's any part of Africa, and pray to God so that God will open more doors and more opportunities so that we build one Africa as united person, a united people, a united kids, children of Africa. Urakoze cyane ka tugushime rero ugira amahoro. Urakoze cyane. Mukomeze muryoherwe umunsi wo kwibohora ukomeze ubabemo kandi namwe mubemo. Kose namwe rwose murakoze. 2020 I started watching news about Rwanda and some videos promoting Rwanda and Rwanda culture. So I got captivated by this country. I got captivated by the development, especially there, and I decided in 2022 to start moving there. So I moved there in 2022. I visited the place, I liked it, I came back, and then I went back again after a few months. So then I started doing some investment in agriculture and real estate. Of course, I've registered a company there, so I'm trying to give my own contribution to the economy of Rwanda by giving some jobs opportunities to young Rwandese. My name is Queen, and I live in Sweden. I do a lot of things. I do events, big events, nice events, entertaining events. I do best events. Wow. Then I'm a chef. As you saw this event, I'm the one who did all the cooking. It was so delicious. Yeah, I do a lot. I do brochure, I do the traditional foods, I do all the snacks from Africa. Wonderful. Not only Uganda, from other countries, because this is Rwandese, but I'm the one who did everything. Then we have also traditional dances from Uganda, like our cultures. We have many cultures, so we try to train all those dances to entertain. And more, we do a lot of catering, more in catering and entertainment. You can reach me on my number 073-979-9506 or my Facebook, Queen with QIN, Blessed Francesca, or you get me on an email, Queen like QUEEN, Caitlin CEITLIN @yahoo.com. And me, when you come to Stockholm, Uppsala, just ask Queen. Everyone knows Queen. Everyone knows Queen. Even Rwandese embassy knows Queen. Go to Nigeria and go to Cameroon and everyone knows who Queen is. Queen, let's back to Uganda now. Yes. Queen, ori wakabi buli kimu kyono kikola. Nnyo. Najja kunonya green pass ya sente. Buli kimu kye banonya bannanga Abaganda bali wano mu Stockholm. Bw'oba olabeyo Queen, just manya nti Queen yasooka okufumba mmere wano bannanga emmere badde wooma enkoko zibadde ziwooma. Actually, we have food display. I'm going to do a food display and on 26th of this month in Fitia. Yeah, all the snacks, in Africa, all the food, and the grill. I'm going to do that one. And then we are going to do the dancing, like see the Banyarwanda are going to dance, the Ugandan are going to dance, the Nigerians, other countries are going to dance. Then before the Saturday on Friday, me, DJ Mosha and DJ Mose, we are having
one big event in Arena Wagenze, 75. Please come. Is it free? Arena Wagenze is not free, very cheap. Can you imagine 150 krona? Oh my God. Like someone told me, why your events are so nice, why don't you charge 500? Please no, only 150. And in Fitia is free of charge. Come and buy food. Every food is cheap. I have nyama choma, kuku choma, mputa, the Nilo punch. I have tilapia. Then I have, when I come to the other side, I have kabalagala, those who know pancakes, Ugandan. We have half cakes, gateau for Cameroonians. We have a lot chapati, chikomando, Rolex. Hey! Oh my God, I have a lot. Yeah. Thank you, Queen. You're welcome. You so much. Thank you so much. I wish you all the best. Thank you. Yeah, thank you. Have a nice day. Do like this, high five. Thank you. Bye bye. Bye, ciao, ciao. My name is Ophelia, and I work at Positive Group in Stockholm, originally from Zambia. I work at an HIV organization, the biggest in Sweden. I think Rwandanese or Rwanda people are one of my idols, that to go through genocide and be able to do something like that after 30 years, it has never happened in the world. I mean, we still talk about slavery in Africa, which is millions of years, and people still are not together. But Rwandese have shown us that it's possible to work together and unite and go forward and put aside the differences. Thank you so much. It's very nice to hear that from you. So there's a conference you have in Rwanda, I think, very soon. We have a conference starting on the 13th of July to the 18th of July. And one of my organization is actually hosting a pre-conference there, sponsored by an American pharma company. And this is the first time an HIV organization, Swedish, hosting a conference in Africa. Oh, wow. And I'm very proud of it. And the reason why I'm proud is I'm African. I've lived with HIV for 40 years, and I never dreamt a day like this would come. Nshuti bakunzi ba Rwanone TV ngira ngo muri kwibona muri kano kanya turi kumwe na ambassador muri uyu munsi nkuko mwagiye munabibona yuko bya ibirori bidasanzwe, umunsi udasanzwe w'amateka ku banyarwanda, umunsi wo kubohora, umunsi u Rwanda rwabohoyeho. Rero muri kano kanya tugiye kuba tuganira, ndagira ngo munyemerere tumukurikire twumve imvamutima z'uyu munsi, twumve ikiri ku mutima we. Nababwira ngo ni byinshi cyane muri bugende mwumva, kandi ndabizi yuko mwaryohewe. Dukomeze rero tubane muri uyu munsi. Murakoze cyane, nkuko mubivuze, uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'akataraboneka ku banyarwanda, baba bari mu Rwanda, baba bari mu mahanga. Natwe rero hano mu gihugu cya Sweden, abanyarwanda baturutse imihanda yose n'inshuti zabo, abarundi, abo muri Benin, abo muri Tanzania, abo muri Zimbabwe, abo muri Zambia, abo muri Congo, ndetse n'abaswidish. Abaturanyi bacu bose mwababonye baje kudufasha kwizihiza uyu munsi. Ni umunsi RPF irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame batugaruriye ubuzima, batugarurira icyizere cyo kubaho, badusubiza igihugu, badusubiza agaciro, badusubiza ubunyarwanda bwacu. Twari twarambuwe n'ingoma mbi, ingoma y'igitugu, ingoma y'ivangura. Uyu munsi rero turishima kuko nubwo tuba tumaze iminsi 100 twibuka abacu batakaje ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi, tugira uyu munsi wo kuvuga ngo abanyarwanda barongeye babona izuba, babona ubuzima, bongera kubaho. Nibyo turimo gukora uyu munsi rero, nibyo twizihiza hamwe n'inshuti zacu, tubabwira amateka yacu, nubwo ibikomere dufite bidashira, ariko uyu ni umunsi itariki enye z'ukwezi kwa 7/94 nibwo umuntu warokotse yavuze ati ngiye kongera kubaho, ngiye kongera gusubizwa agaciro, ngiye komorwa ibikomere. Niwo munsi kandi twongeye kwinjira mu buzima butavangura bwo kuvuga ngo twese turi abanyarwanda, nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi, reka dusenyere umugozi umwe, twinjira muri gahunda yo kwiyubaka, muri gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, tunayikomeza ubu ngubu kuko ni urugendo rurerure. Abanyarwanda rero baturutse imihanda yose. Igihugu cya Sweden ni igihugu kinini, mwabibonye twifatanyije n'abandi bambasaderi, twifatanyije na diaspora z'ibihugu birenga 10, twifatanyije na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ahangaha muri iki gihugu
mu birori byo kwizihiza kwibohora. Murakoze. Nshuti bakunzi ba Rwanone TV rero nongeye kubasuhuza mwebwe twabanye kuri uyu munsi nkuko natangiye mbibabwira nababwiye ni umunsi udasanzwe ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda ngira ngo mwagiye mubyibonera rero imbamutima z'abanyarwanda bose bateranye kuri uyu munsi ahangaha muri Stockholm aho bari bateranyijwe rero no kwizihiza uyu munsi wo kwibohora kw'abanyarwanda. Uyu munsi rero ni umunsi nanone navuga yuko ari umunsi udasanzwe ku banyamahanga bagiye bagera ahangaha. Hari abari basanzwe babana n'u Rwanda bazi amateka yaranze igihugu cyacu, ariko nanone harimo n'abayamenyeye ahangaha. By'umwihariko rero ndashimira buri muntu wese wagize uruhare muri uyu munsi. Ntabwo nabura ndetse kuvuga ku bateguye uyu munsi uhereye ku munsi wa mbere bicaye bakavuga bati uyu munsi tuwushyire mu bikorwa. Rero ndashimira buri muntu wese. Ndaza nanone gushimira timu twabanye kuri uyu munsi kugira ngo tubagezeho aya makuru, tubagezeho ibyo mubona uyu munsi kuri screen za televiziyo yacu. Ndashimira by'umwihariko Eric Photo Scandinavia. Eric twabanye kuva umunsi utangiye kugera umunsi urangiye na timu yose muri rusange bakoze imirimo y'indashyikirwa kugira ngo mwemo muratureba muri aka kanya murimo murakurikira neza umunsi mwiza nk'uyu nguyu. Ndizera ko abanyarwanda mwese hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi mwese mwizihiwe kuri uyu munsi wacu, ndetse nanone no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndabizi neza yuko mwizihiwe. Nasoza ngira nti kude chapeau kuri mwebwe mwese mwatanze ubuzima bwanyu. Navuga ngo inkotanyi mwarakoze, inkotanyi ni ubuzima, inkotanyi mwakoze ikintu gikomeye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, umuyobozi mukuru w'ikirenga w'ingabo wari uzirangaje imbere ubwo zabohoraga u Rwanda. Navuga ngo turagukunda kandi ku mitima yacu hari byinshi dufite, hari byinshi tubitse byo kugeza ku gihugu cyacu. Nk'abatoya rero batari gito twavomye ku isoko idakama, turacyavoma kandi turacyakora. Twavuga ngo rero tuzakomeza guharanira ko u Rwanda rwacu ruba u Rwanda rwiza, ruba ubukombe. Murakoze, nimugira amahoro nakagaruka. Ubwo ndizera yuko namwe dukomeza kubana mukora subscribe, mukora like ndetse na share. Ciao ciao.